Ütüе gününden. Бүгүн мен спирулина туһуна кэпсиэхмин баарабын. Бу атомига бастаан буробалаабыт баадым. Онна бу бөтчаңы кыңырды үстен дакка хылыбыха на постоянной основе эхебин. Бу боллагана сине-зеленая водоросль. А так ученыйдар онна брастер этеллеринен она относится цианобактерия. Тоҕо диэтэр кини от күйөх болбакка халлаан күйөхүҥнүөх. Ону болла бу билигин туохтаатым информация хуммуйдум именно спирулина туһунан. Давайте мен бастаан бэм тылбынан кэпсиэҕим. Ол кэннэ бурастар уонна ученыйдар бу спирулина туһунан туох тиэн кэпсииллерин эйҕааҕан итнери. Мен бэм туохтурбунан билэрбинэн кини боллагана миэхэ энергия бөҕөдөн эбэр бастатан туран иккиһинэн киһини аччыктаппат энергия биэрэр уонна аччыктаппат холубура дип организмгын ыраастыыр. Холубута тахсан келерин чэпчиир. Билигин холубура 30+ дьоннор үксүн тахсан киирэллэригэр улахан проблемалар өскүллэрдэ. Потому что метаболизм араастык бараар, тугара сыыһалҕас сииби деген оннукка олус үчүгэй, интоксикация олус үчүгэй, холубура отравление боллаккана спирулинан элбэхтэһэбин, уонна элбэх уудэһэбин. Оччоҕуна кини түргэнник мен хааммын ыраастыыр. Оксанан бу спирулина эйэрбиттэн ыла мен энергиялаахпын диэхпин сөп, уонна женский өттүбүнэн олус тургум тупсан эрэр. Библигин боллагана урок перерывтыр ием боллахпына билин олох перерывы уғайықпын бағарабын, сылка бейдерер перерывтамын. Тоғы жетер кені тоқтағаны побочная, онна искусственный ин болбатах, натуральный, тоқ үйнәйі. Олихин бол сир курдук, ида курдук сиқтақ, ас курдукта. Олихин тоқта кияға побочный дават, тоқта токсин мұнюллубат. Гынан баран аптекағайын арас маннык спирулиналар атылыналар. Оны мен саныяқпар сорох спирулиналар. Кені боллағына үйнәйі болан тоқ бар окружающий средатыгар, эйгетигер, туладыр эйгетигер бары элементтары, микроэлементтары, тяжелые металлы барытын оборор. Олихин боллағына эбэхэт бу спирулина ханна оңхуллубутун, технологиятын, ханна хомуллубутун үчүгэддик билиэкэтиннаады. Бу холубура атами спирулината гавайская, именно экологически чистой хирге хомуллубут, онна GMP знактах, GMP знактен олатам туохтен болар. Бербер келеммит андойдуга бартыгар бербер келеммит, онна признана как безопасное лекарство. Бара хуга сента балтараты хинча, манна боллагана сүйбе капсула, сүйбе капсула, каждая капсула по 400 грамм, 400 грамм. Бихеха ученыйда брастер теллеринен киеха сукка 400 грамм надо. Гынан баран бу спирулина араста колубура ким биһин көҕүрэтиэн баҕарар киһи хассыырда Наташа киһиэхтэр хассыырда турдубут уну истибит, уонна капсула истибит, бир капсуланы дии. Уонна киэһэт түгэрэмий оннук же бир капсуланы иһэбит. Аһаан битэн баран уже 2 час ааһын баран. Хорохтор боллаҕына аһаан битэн баран иһэллэр. Тоҕо диэтэр киһи аһыан иннестаҕына киһи аппетитын агаятар кагуретер, онна болнаана чувство сытости бар болар хэп, ки топук курдук болар. Олин уже завтрактыры хана эн уже дахал пога себекки наскам. Онтон наоборот эттерин эден багарар жоннор олар наоборот уже ахан битен баранияхтактыр. Отчогуна бу мантын чистейший белок эби ки эттенергер көмөлөр. Так, билигин мен булбут информацияларын аагын хитнериям. Мучалы оны переводтугум. Так, по питательной ценности спирулина превосходит лососевую икру и перепелиные яйца. Спирулина алтон бирген белоктан турар. Ол боллагана 2 төгүл эттэгер элбэх белоктах. Фасоль, горох, бобы, чечевица тағыр, олысы өссі 2 төгүл элбэх белоктах. Олхен бу холубура оголоргут этигин себеп боллактарына хорох улхан жоннордаганы уна биһи билербик курдук биһи эйкебитигер
Вегетарианистар да баллар, олар нар бибовая чечевица инхиллерда киндерге олус үчүгэй, потому что эттээҕэр быдан элбэх белоктаах. Онна белога качественный того диэтер олус ырас. Олус үчүгэйдик переваривайся гынар. Так, жирные кислоты омега-3, онна омега-6, олох элбэх барабит, хлорофилл и другие пигментные витамины группы В, С, Д, А и Е. Калий, кальций, хром, медь, железо, магний, марганец, фосфор, селен, натрий, цинк, онна атыда атын витаминнер олус элбэхтер бу спирулиновдыр. Так, манна буллаана химический составтарын хуруйбуттар: белок, углевод, зола, вода, пищевые волокна, калорийность граммынан барын эппит кепсябиттер. Так, 100 грамм очень много витаминов девиттер. Витамин В4, никотиновая кислота, витамин ПП, да, аскорбиновая кислота – это витамин С, который мы все знаем, токоферол, витамин Е, рибофлавин, витамин В2, пантотеновая кислота, витамин В5, тиамин, В1, фолиевая кислота, витамин В9, паридоксин, витамин В6, бета-каротин, ретинол, витамин А, филлоханин – это витамин К. Олар дүнен калий, натрий, магний, кальций, фосфор, железо, медь, цинк, марганец, селен. Опсанан эпикалды вся таблица Менделеева. Именно ол иген бу спирулинаны олус сыналылар. Онна аптекага көрдөкка олусыган сыналар. Болар. Где-то бьёган оту деген капсула болар, онна хыната үстөнчү курдук болар. Когда как в атоме 1,5 чади за 120 капсул. Так, выполняет потребность организма в белке. Билген кепсябете минди кихи маннык вегетарианисин боллаганы эттериген ого сиреп боллагана бу спирулинаны беребит. Кихи аппетитин атчатар фенилалалин ден аминокислоталар олхин кихи аппетитин тухтур. Снижайдыр чувство голода хохоңорор. Обменный процесс, олата обменный процесс бытын тупсарар. Сыну булларар, эпеккелді жыры да, онна холестерин мытын растыр. Способствует поддержанию уровня сахара в крови в норме. Олата хаммытын эме сахар, хаммытыр сахар атжыргар олустуала. Детокс свойства алахабит, олата очищает организм от токсинов, ону бекке билебин, бэм лично эмсайджар билер ихесаджар болам, природный детоксикатор эбит. Желудочно-кишечный тракт үлетин туксырар. Онна тух бар бу желудочно-жыкытыбыт микрофлоратын эмие олох байтар. Иннегынан бихи иммунитет бут бөгөргөн берер, да? Проявляет мощные антиэйдж свойства. Олата антиоксиданттары гытта, стресстары гытта, хронические воспалениялары ин барытын тухтур утарар, онна хохоңорор. Килекке восстановление тыгар көмөлөһөр. Онна кихи организма быдан кырдьара бытарар. Эпидем курдук иммунитет бытын укрепляет за счет того, что микрофлора бытын барта көнөр, да? Противовирусная бед, именно уахын ырыга хаптарпап болаган. Фикоцианин ден мощный природный иммуномодулятор и гамма-линолевая кислота. Эти спирулинага баллар олехинки иммунитету олус бөгөргүр. Оннук же гамма-линолевая кислота, иммуномодулятор природный, фикоцианин. Эти боллагана ого маматын эмеригер, маматын үйде, оннук же составтах олин ого онырглаган иммунитетларда. Оннук же состав бу спирулинага барыбит. Стресска еген олох устойчивый боллаган.
Онна киһи тепчаан хаалар эбит. Олох бу сымнаан хааларда. Если нар стресска, кыыгыра, хайыйдьар буолаккына спирулина эн нербэҕин уоскутар, оксанан киһи спокойный буолар. Так, облегчение разных нездоровых состояний диэбиттэр. Бу быраас кэпсиир. Синдром дефицита внимания и гиперактивность. Итинник оҕолорго бар буоларда. Ити симптомнарын чэпчэтэр. Аллергияны эмиэ чэпчэтэр. Ринит. Билигин аныгы үйэҕэ элбэх оҕо наар бу муннутаа носоглотката бүөлэнэр, инньэганан сыынтаах буоларда ринит. Онно эмиэ туһалаах. Гипертонияға эмиэ сүрэхыырытыга, диабет, стресс, усталость, тревоги и депрессия. Кимиэха бу симптомнар баллар олох ис сүрэхпиттэн бу маннык спирулинаны ылан иһин рекомендациялыыбын. Уонна буллаҕана бу спортсменнерге ин олус үчүгэйбит. Тоҕо диэтэр спортсменнар мышцалары наар напряженный иһиттэр, ону восстановиганарга олус үчүгэйбит. Это клинически доказано эбит. Предотвращает повреждение мышц в условиях окислительного стресса, вызванного физическими упражнениями. Олгынан баран противопоказаниялар эмиэ бааллар. Эппитим курдук спирулина натуральный, олиһин доробай киһиэх улахан тохтохсуутоҕуох. Аутоиммунный заболеваниялаах дьоннор сэрэхтээхти киһиэххэ тыннаада диэбиттэр, тоҕо диэтэр спирулина иммунитет көтөҕөр. Тяжелое наследственное заболевание метаболизма бар. Фенилкетонурия денсеп. Оннукка эмиэ сэрэхтээхтик буолун диэбиттэр, консультациялынан баран иһин диэбиттэр. Бүөрүгүтүгэр таастаах, желчный пузырьгытыр таастаах буоллаккытына при прохождении химиотерапии эмиэ сэрэхтээхтик консультациялынан баран иһин диэбиттэр. Хотя Улаханбай группалаахпыт уонтан тахсатыгынча киһи бар группабытыгар онно дьонно бэйэлэн тыыннаах уонзахтарын ытылар. Онно кэпсииллэринэн наоборот бу химохим иһэннэр уонна спирулина иһэннэр иккиэннэрин бирге иһэннэр холубура кимиэхара бүөрүттэн мачыкамин таастара тахсыбыттар, кимтэн эрэ үөһүттэн таастара тахсыбыттар диэн олох өлбөх отзыв бар. Так что это уже на усмотрение человека и с консультацией врача. Водоросль может содержать токсины диэбиттэр. Ол туһунан эмиэ кэпсээбитим да, олиһин качествовалаах чэпчикери диэҥит ылбап буолуҥ тоҕо диэтэр чэпчики спирулина ханна үүнмүтэ хантан хомуйбуттара биллибэтти. Хорохтор кеннера вообще Россия индиен болара Россия хомнук соох биһэк, например. Да, хамтанера чэпчики хыанаҕатылахан бараннар манна Россияга упаковкалаан баранар атыылылар. Оннугайын баһаалыста ылымаң тоҕо диэтэр эппиттерин курдук токсиннаах булан сөп кини бээтигэр, кини үүнээйи олиһин бээтигэр бардан оборор. Ол керейте маннык натуральный уже тугунан качеството биллер спирулинаны ыларгы тордук. Билигин хотурутаагыта инсуллаабыт, инфарктаабыт, гипертиреозтаах буоллаххытына эмиэ сирэнэн иһиэхтээх. Эффективность при похудении тугунан кэпсээбиттэр кыратык. Снижение веса – это комплексная работа, которая основана на изменении питания и режима жизни. Ну, конечно же, сорох кыргытта спирулинаны ылан иһэллэр гынан бараннар кинилэр тугу бардын силлер, да? Холбара мучной да болдун, онрык сылаах жареный да болдун, бардын силлер, онна спирулина көмөлөһүө диэханылар. Оннука, конечно же, спирулина көмөлөспөт, потому что барата комплексный булохта. Өскөтүн эһи уже веспын, яхмын түһэребин ден целенаправленно сыл турорму боллахкатна отчоғуна эппетим курдук хасырда натаща киһэбит бир капсуланы
Уонна через полчаса ахыбыт. Элбэх уты хэбит килеп сахар сыалаах ахы утарабыт, аккастанабыт. Ол керейте элбэх фрукты, овощи да или манык эт балык сиякка түнүсет. Эппекеллу курупалары мен холубра тохтилер эрис, уонна картошка, кихи ырарыгар мэхэйдир дилер мен саныахпар олох мэхэйдээбэт, тоҕо диэтер ите мие натуральный ас боллаҕа ди. Главное, сөпкө быһырыаххынаада картошканы жарыйдаабакка ырихи атыварии гынанда кааһы гыммаккабыт, просто рассыпчатый рискара быһарабыт. Вот, гречка. Овсянан киһи аһын разнообразиганнаҕын онно эби физическая нагрузканы хотя бы чаас аҥаара хаамыыны күҥҥэ икките практикуйдаатаҕына оччоҕуна эффект буолар диэхдим. Ханнык баҕар ырар да эмиттэн туохтан даҕаны. Конечно, хорох эмтер бааллар, которые иһэҕин оны туох баргын бардын раастаан кибер. Оны ынырык түргәне дьонор ыраллар, ол мен саныахпар улахан стресс организмыңа, ол кэнтен киһи организма онырыктык кэхтер ыалдьар, уонна восстановлениете олус өр, уонна элбэх каччы барар. Ол кэрейте биһи бытааннык ыксаабаккабыт, эппиккер режимытын тутуһан, аспыт режимын тутуһан, физическая нагрузканы эбэн, уонна килиэп иген маннык туох киһини уотар астары аччаттахпытына эффект улхан була диэхныбын. Иннетин суруйбуттар? Эппитим курдук холубра үксүн атамиянкалар биһи кыргыттарбыт бары бу спирулинаны хассыр да 2 капсулы натощак киһэллэр. Ким похудение барарда или после еды натощак киһэллэр. Онтон бырастар этэллэринен манна 400 грамм күнгө суточная норма человека. Но если будет передоз, ничего страшного, потому что на самом деле спирулина никакого вреда человеку не приносит. Это как обычная еда. Зеленый салат сидги курдук, да? Олихим баланы бахалыста эппиттерин курдук бастаан бир капсулатын хаалыркатын сөп баутран. Мен эме кендеги кемге урутик килини херитен билген биддини хер болдум. Каждое утро. Ол керейте киэхэ олус элбэҕи аһаабыт, аһара топпуутин курдук боллакпына через час после еды бир капсуланы эбиэбин хассырда тахсан киирэрим төпчекитик ааһарым курдуккана. Оҕолорго бериэкка хөп түденэйиппыттар. Бырастар этэллэринэн детям можно давать с 3 лет комплексной работе с аллергиями или частыми простудными заболеваниями. Оҕоҕо бир капсуланы күннэ үстэ бериэкка сөп. Үстэ астыртан бериэкка, то есть простыгына. Тымныяр, аллергиялах, мунута бүйөлэнер оҕоҕо да иммунитетом өлтөҕоҕо или гиперактивный оҕоҕо или наоборот арычымынык стресс таабы деген оҕолбэх да, у кого синдром дефицита внимания диэби курдук оҕолорго бериэкка хөп. Ону бырастар да учуонайдар да баппаттар. Смузи оҥороллар эбит. Ол туһунан смузи со спирулиной и бананом ден оҥороллар эбит. Бу именно хасырдааңы завтрак, хасырдааңы ахылкыт оннугар смузи оҥорон иһиэккытын сөп ежедневного завтрака. Бир банан, 1 грамм спирулина, любое растительное молоко, холубра, у нас есть рисовое молоко, да, овсяное молоко, ону бардын маннык блендердан бараңгыт чөбай смузи оңостокой, зеленый смузи с маракуйей, барачаттын эпиккерлы хахахергер везде атыламмат, да, маракуйя. Гынан баран эми ону коңрокко эбебит. Так, ягодный смузи со спирулиной. Жабу бияка бассар. Спирулина, онна отоннору булкуян холубра. Ханнык отон барынан булкуянгыт, барытын бирге туохтаңыт, блендердаңыт. Конечно, уйбягат или үйдебягат мен санык бар уордук булу, тоҕо дейтер отоннору гыттар айыгыттар. Оннук блендердан эми оңостук бутунсер. Косметикаға әме олыс туттары. Біліңе аныгы медицина олсанан спирулинаны бартыгар туттар боланерер, в том числе даже аска эбер боланерер, рестораннарға ем бар болачылар. Но и в косметике дептер. Обертывание оғыроллар әбет с помощью этих водорослей.
лишний жидкость организмыттан оборор эбит, отёккуунин сухканар. Ата бихине порошок поллагади, олхим була скрапа мустукка бибит, гель для умывания и маска мустукка бибит. Опсайнан косметикаган бардыгар туттуллар эбит, онна манык тугутта крема кытта бир порошок спирулинаны букуян барандар, эттерин барытын бистеллер эбит. Иннегенен буллағына бұл кожағандағаны итилиннерағын, ууннарағында отек убираешь, он кытта оздоравливаешь все тело. Холобра биги организмут губка курдук бартыд оборорда. Вот. Арас рецепт маскалары баллар бит. Çoğupsuynan barıtıgar üçüge diyekka bu spirulina, onun oluk üçügedik doğtan, üretin. Min bu spirulina tuğuna üstü informasyonu hallarıyım. Onna bahalsı komentariyde horuyum. Komentariyde вопрос, кто barıtı repet diyeyim. Nömerim, telefonum nömera bu eme toka описанияга бар було, WhatsApp, Viber, Telegram barda өлелир, Instagram страница эме халларым. Онон или ким ВКонтакте бар, ВКонтакте эме халларым. Гынан бара вопрос көмө везде берек кытынсып. Мен санык бар эхега арчы бу спирулина тугунан сырдаттым дияханыбын. Көрсөкка дери барыгдыгар мактап.